no kra ba ko pe ne ekoso sesia no enye me ubo pass obi temba bi momtuo mi wu asa minti u case kra asem ni nyina ne se party MPP nye say na Ghana for tia boomamo. The only solution is change. Me say Ghanaians, this is not what Ghanaians bargained for. The minim our MPP 2001 to 2008 on Mampeni Kufuor Amemmuo 2017 to 2020 and Dankwa Akufo-Addo Amemmuo 2021 to 2023. This is not New Patriotic Party. Are they? I'm penny for more party, Mumakama, what to Mumubi, the Mube DNT, Madu Fru Penti, Munamaya D, and the Akos will be a Tuminka. MP4 Kaka, net Mudoma to Tankruem, Mose Masati up 21 MPs beer, Omana no man or dinty, Omuko primary sir, Mako Tiesika and Conform Mako 2 Omo. As if say MPP no, ya chash and penny phobi, and any panum be bottom say Omodia. Asante man tem kasa bebe ba uti nyina e odom wo ma party no ene ya odi omu die obu onu ma odom party na ada se journey bi amakrom ha se ofi se se ni amamu okọ enye ntino oba ma o crucify MPP otumika le dwane ye asante man omu le omu kotoko omu fufu omu MP ni omu otumfo wo na abare sesa no nenso so edu 2024 na wanya votes na mfiri wo mo ha MPP wunya MPP eno ti na edu hono ma MPP be ko opposition na asantema adwa onto ma NDC o ono so onya dai onkoto wato asen onko hokra kwabra besi 2020 wahini ejom osasi be ko ya ade bi mo mu bukra safui osakoto ujom se o mo nkoto aba na o mu bufu ye regional minister na ma oda na omu bie ejo ma omo na o ha na se chefo no e report say ye to aba no osirem ye to obota na wafo ntirika form card. They love the party because they know say party no omo to niam ya they can do something. Now unya we nyina na just a few family, a few group of people atima hijacking the whole party. Na mo ya MPP for mo to na mo wa di mo nkasa na no change ya ka ho na central for no keka na omo na mo for mo tan say o mu gu party na o party ni nya gu na mo mu gu no mpani for no kura gu party ni mamo Sumpa TV Emma Aketriapa.